Sa aya mapipikiran na na naging kaya pag-usay tanong, ito tabik tanong, na aya kita tabikin tanong na kenapa kagi mamaanan yan na di tanong mataw sumbuyan. Alright. Okay, na kapag umaylay tanong so kita tabikin nun. Alright. Kagi di kapag na sa ilmu, naso katawan tanong, na napireview tanong o na di tanong ng katawan ada mula habat tanong na dito di kapkuto ko tanong ay dapat yun sa mo to mga maripon Allah mga luksa minago mga pagiriyami din kaya awida tanong kitab fiqh alal madahib na fiqh ini na miyat miyong pong si matiti mo si isulti bigay mo tapat na imam yata rabi mo to al-Hanafi so mga Hanafi Abu Hanifa so Ahmad bin Hanbal, so Malikiyah, so Malik, so Shafi'i. Na ayaw mapipigilan ka naging kaya widantan wa kutay. Hiiptiro na kitab, mala kitab. Lagi na kutay ba Aya kutay ba na kutay na siya maray sinaging mala kitab. Ay mana niya naging kaya kutay ba widantan wan ayam may susulat sina kayfiyatus salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alif sina si Sheikh bin Baz Abdul Aziz bin Baz gingaya kutay narupaan ninin o kasumbay mo Nabi sallallahu alaihi wasallam sikudiyan ka akia kawaon o mga ulama tingin mo aging kaya Sheikh si Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz aging kaya si Sheikh bin Baz na palay tanong din matao kaya dayo naging putwa kataon yan kaya pag-ilmo yan taman sa miyabari sa kanya na mufti al-Mamlakat al-Arabiya miyabari sa kanya na mufti sa nga Saudi Arabia naging gaya ako tayo na samari sa king kaya kitab mararampong yan ay dapat yun na ayan na malalambo sa king kaya makamutawras tanong na tinulo ko sa sakataw ito tabig tanong sa sambuyan sa pamana rupaan yan sa kaya saging kaya kita kutay sa din ka akat gawa tanong so katawi tanong na pa kaya luwi tanong pamana sugli patatanong na pa kaya tigagi di pamana kapakaw to ni ada ba yan kapag na di sa ilm Sheikh Mujahid saan yung kaya pagaritan no sini ko Masya Allah, muritan sa ginana na darah tahfiz sa ginaya muritan amya katumain. Shawai, Masya Allah. Ya, pemawan na pwede kung yang na murid sa ginana ada adi bagian sa Quran ginaya ginagan namin si Sheikh. Aya mambalay mo diramin di aya masanta ni mga Sheikh. Tidak malah tetandingan lagi mau kapagarian. Iman to mga pagarya na miya to kawatan og yung puto ako kuman sa buyan si butaw kaya biligyan. Yung gaya kita to bikin tanong na narang kumain. Uwan. Pamana di tanong si ditiro tama sa yuta takbir tama sa yung mga makan tama sa yung hayan yan. Uwan. Ay dapat yun. So katawi tanong na kapay dito galoy tanong. Uwan na kabubarang pangatanong na ipulisi tanong. Inshallah oh. Uwan. Ay pagganay ron, ada Sheikh Mujahid, na ito tabi kaging gaya sa bayan. Gaya may sa nga kitab, mga pagariya, na kayfiyatus salat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. So okay to, kaya ato na kita kasabayan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ko kiputan ko sambayan, wain ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam tingnan sallu kama ra'aytumuni usalli. Sumbayang kan wati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa datar o kailan niyo rahon sakya sumbayang. Ay mana ni nasa tanong miya ori mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mailay su Nabi o. Na aya magtunad dili tanong na sumbangan tanong na suke sa ng mga ulama kaya dayo ang nagyumot ang mga ilmuera. Ay dapat yun. Yun ay sambayang aya pagampaganay ron nagyumutuwa. Kailangan namin susurat sige nagyumutuwa yusbihul obo. Pagampaganay ron nagyumutuwa kapagugdas ka sa kapagugdas sa kuri. Aya
Ay katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina la tuqbalu salatin bi ghairi tahurin. Ditirimaan wala aging utasambayang bi ghairi tahurin. Da abdas. Biti paganayron. Ay kadua na yatawajjahu al-musalli ila al-qibla wa hiya al-Ka'bah inama kana yajma'u badanahu qasidan bi qalbi fi'l as-salati allati yuriduha min fariidatin aw nafilah. Paganay ay kadua nagimuta kasumur agimuta tawab sunguyang si sa qibla. Sa moto ari Syekh nagkakatulad yung group. Paganay ron nagimuta yatawajjahu ala al-qibla. Sumur ka sa qibla. Ikadua na ron yan ni sir nga nagyong utakap niya diyan. Nakatawan-tan wa ayaw itirimaan wala. Kasi gumagin pag nagyong utakyan yata. Inaman a'malu bin niya. Nasukapan niya mga luksami na mga pagadiamin nasa Imam Shafi'i na hindi kailangan nagyong talapog ay talapog nagyong ambil sa naka ay dapat niya ko to sa mo to suniya na ay mahalian ay dapat yan na sokos sa mo to ay mapniyata ka nasabsumbuyan nga naman ibarato farado na farado subuh di na luhur o di na asar o di na maghrib o di na isya o di na sunnah. So kasangur sa qibla na syartanan. Umapo ka sunanan na sambil. Okay. Inong tawagin mo to ada mga betad so qibla na pamana ay datarian na miya tawan-tawan ka sa gimuta kalasan. Okay. Yan tawan-tawan ka sa gimuta kalasan ada kisa na ka o di na dingat kikarang ang qibla o di na dingat ka tao na di matatag ko qibla. Namiyak pa kayo mag-istihad ko pa man apya nila masasangor ani nga tanaka na masasangor sa qibla. Ay di nakisa na ka dingat na katawan na ka di ka kata na qibla napya kayo. Ikatlo na yada'u yadahu ala sadrihi al-yumna ala kaffihi al-yusra ithbuti dhalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا يكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا بصره إلى محل سجوده. إكات لو تكبير كسغانيا تحبيرة الإحرام هو يرفع يده إلى خذ منكبيه أو إلى حياله. أي pagili tanong sa suhayan yan. Okay. Kaya kata Syekh tanong. So katawi tanong ron na ipuguman tanong ron. Ay paganay ron na khudil mankibaihi. Ginga iya pantagawagan yan. Allahu Akbar. Takbir ka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sisagi ka yan. Khudil mankibaihi. Naging ka yan. Gitir na barong kanong. Nadatara na nirupaan yan. Yakwah. Khudil mankibaihi. Ayap kemulahadatan. Namyak ada kalimatu tabi'u. Na nataro paano ka na adab kailetan no Allahu Akbar kaya giwa piron Allahu Akbar mala ay rupaan yan na paganiro nagkita saya matataman sa mong tawagan. Ikadua na yakoto masya Allah yakwaw iti paganiro. Ikadua lagi mo tuwa aw ila hiyali udunayhi udi nagimot simi pantag sa gimutang bilaat tangilan niya. Allahu Akbar ina sa takbiratul ihram. Yakwa si sa gimuta duon apian to neso na karon na insyaallah biidhnillah taala na kuri. Saya agusi. Yakwa to sama ka sa masulatan na bunot pa. La mga sa musulim. Away, magpura sa musulim. Kaya dito na sa musulim. Na ko no. Away, nanagi ka kinalatan ron. O mana, di pa may di kapsubo ka ko ilmo. Ikalima na yada'u yadayhi ala sadrihi yumna ala kaffi yusra li thubuti dhalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir ka
Pagkaliron, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua nasisa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kedua nasisa geng kaya sadr. Ayam ya lo ya sadr nasisa geng kaya rarb. Wah, nah madalap kilita mo sa inyatita no luwa na ipon sa kaya buli girita no na alap kilita no pamana mini bulu kudu samu ide nasi niya matatago na mo to iman niya. Pamana panita ko Allah subhanahu wa ta'ala agto pa kaya dyan. Pamana dan yan makan dan yang atukawi ugin na gini kap kato kayo tanong. Ada pati. Aya kurik. Bismillah. Lagi mo to atigun ka. So limang kasi sa ginda iya sadar ka. Aya maligida dalam lagi mo to ha. Diyon. Aya sunnah. Nabot yan nakagong sa iftitah. Ay iftitah naging utawa madakala siga ng iftitah niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nasadam yan pilikaw pansa ka kalalayaman tanong na bati ang nasa mujahid iftitah subhanaka Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kapag kaya di mo nakatawan ng iftitah, aloy sa hadith na kapakay ka. At namadak aloy, kung ginagi ka nalaman tanong na kapakay. Al-amru wasi'. Ibarato nakatawan na kamadak nakatawan ka iftitah, di dua sunnah, na kapakaya ibarato luhur na sala ka mabatian na ka, asa na sala ka mabatian, o katawan nga nasasati man, nagkapakay mo ko. Kasoga man ang malog. Ay dapat. Okay. Ay kedua, thumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti anak kamu ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra surat al-Fatiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Berarti anak ka takbiratul ihram ka mapangalingap ito ka ang buti yan nakagimutuwa iftitah oriyan yan na pag-udubila ka bismillah ka buti yan ka suratul Fatiha kailangan na suratul Fatiha na tubati yun na ng kapadan ng saruko dati Diyos Nabi sallallahu alaihi wasallam masambu yang yan sutaw adin yan kubati yan suratul Fatiha katano din ito na ayat tinudan si saging ayat kabati yan sa surat al-Fatiha na kanabagi puso ka. At na batya tiginagi mo pamikiran niya. Adi, ayat tiro na kabatya na kekaugadila ka, kebalasudila ka. Apa pa man, adi nga pagkatanog na ke. Bismillah, alhamdulillah. Ibarato si busa pamikiran ka na layo sa makiraatan. Dito kebetul sa kabatya. Sama ito, kekaugadila ka. Surat al-Fatiha. ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. Oriyan yan na mapasad ka sa Fatiha ng giro pa amin malagim sa so imam maguso ma'mum. Amin ya Rabbal Alamin. Oriyan yan nabutya ka sa surah sadya ka tatanulog ng surah. Yarka mukabbiran rafi'an yadayhi la khudiman kibaihi sujud ka ruku ka naipuro ka manggulima ka ruku Allahu Akbar tunay aksan kaya ipag-asal aya kasi nasuhay ay importante si nasuhay aya padami aloy na kailangan na ifarriqu asabi'ahu gina madagalap kilay tano pamana yan tiginya di sebayang na adem na gumigira adem na sinya kakapatid adi ay taray ayap nami aloy na kailangan na maestri tagi mo to legolie ya kwa ya ko to mga pagadiya sa mo to kailangan na mapapantaraging gaya gingaya likudin aya pagilay na ka nagyong utuwa maka no sujud berarti na nagyong utabiyate yan aya sunna na makatalong
Kapag na makaisa. يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى خذ منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. Datarin membutuh surupaan yan. Kapag si kapag si isa tangina. Kapag sukatawi tanuro na tugaluyan iyo. Yan to na ikuha nga sa gingawa. Sami Allahu liman hamida imam in kana imaman aw munfaridan. Lagi po imam uli na munfarid sekalian. Sekalian bibisong ba yan? Berarti yung utamad yan, Rabbana walakal hamdu. Aman kana ma'muman fa innahu yaqulu 'inda Rabbana walakal hamdu. Ibaratu ma'mum kana gutiro na kana Rabbana walakal hamdu. ويستحب أن يضع كل منهما أي الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي سنة نكسي نسولي من غكمان سيساقي موتو صدرك وده ترو سوى تحبيرة الإحرام يستحب سنة شيخو سنة الله أكبر بغسين رنا وكلمة miado yanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikasiyaw na yasjudu mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi idha tayassara dhalik fa in shaqqa alayhi qaddama yadawhu qabla rukbatayhi mustaqbilan bi asabi rijlayhi wa yadihi al-qibla dhaman asabi yadayhi wa yasjudu ala a'dha'i sab'ah samoto na miyamatan usud mutaruku ay manakaprokutan na Allahu akbar. Sujud ka jahil. Allahu Akbar. Ito na ilanir. Syekh. Ayaw mula habaro, yung mutagya sujud, na madaklap kilitan. Ayaw tugunan ni nagiliman yan. Ada Syekhu. Ayaw mula haba, nigaraman adna ay tugunan ni nagiliman yan. Adi ayaw rupaan yan, na kailangan na punag yung muka, nagiliman muka, lima. Mga samaray sayaw. Yuti mula haba, busagin mo ka sujud. Sa moto, na kailangan na ayaw rupaan na na kumama, malagi dyan sumagusububay. Kaya kipa kaya pangirautan na hindi dyan sumagusububay. Surupaan yan na malagi dyan sumagusububay. Maawat si saging kaya, bubuna ka, o kailangan na makasujud, mita na sa muta makano, sujud ang yuta sab'a al-aba. Kaya pag ganero, nagyong muto al-jibha, gingaya, benang, arak sinang mutaam. Midi dekat sagi muta, sujud. Yang mujahid, wal yadain, aku giyong muto bila alimanga. Warro kubatain, gingaya, kailangan na may makatatanaan na. Warro kubatain, wamutunon na asabi rijlain. Aku giyong kaya, datarai. Ginani, subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kailangan na sikusujud na makatatana. Ayaw mula hadas isa gina sujud kuan na yung isa sa parsi Nabi sallallahu alaihi wasallam naging mutaim bisatul qalb. Syekhu. Ayaw mi isa sa parsi Nabi sallallahu alaihi wasallam na ubakan tingin sujud sa datar pa sujud aso. Alright. Ayaw ka sujud aso naging mutuwa. Yung tada ya. Alright, datarana. Ay isa sa paran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madagnak pili tanong mo. Lagi kapag na tanong mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagunto ka Allahu Akbar. Okay, sa moto na miya sujud ka, pagunto ka. Ayaro pa si saging aya kaunto, si sa aya ae, ayam yung maging ay bang tanong. Dadua. Aya paganero na gin moto at tawarruk. Dataragi aya rupaan yan. Ikadua, nagyo al-iftirash. Pagkasud mo ka saging moto ay kado naging mo to pakasud na kayo. Sa pakasud. Ay ginani kasujud si isang mo to paganaya sa dida. Datara na. Madaklap pilay tanong
Tama naman to, nadinya na ipitutubi. Kapag ka sujudi na datarai, why? Kapag makau ay sajida niyan na Kawai na makikita niya, ayaw mi aloy na dua, tawara ko iftirash. Di na ni paganay mi aloy. Why? Ika dua mi aloy, naging mo to pag-asod na kasi yan aing. Pasod na no. Dataranan. Yan na nasinap kong gamita kung di ba dua sujud. Nah, so ikadua sajda. Ikadua sajda na ginani kong gamitan. Insyaallah taala nalamun na ng kurik. Adap kilaitan o mga mulahaba apa man na miyati di sumbing na din ang kataw naging ano ng mga rupa niya. Ay importante si naming irupatan o yung mutahay kayfiyatus salah ala ma dhakarahul ulama sigo kay aloy naging mga ulama. Ay no ka sukatawi tanuron na ay kurang ron na suka sila makamapasod ka sajda yung at-tahiyya sila makamadua ka sa mga parabu buwan insyaallah taala na ayam malaro o naging takile tanuron sa yung tahiyan niya para niya kita no ginawa tanong nasallallahu taala kung tanong ko Allah akyang kung tanong sa guna aking kaya may to usaya si usang buyan yan itanong ka mga pangkatanong sa buyan dahil po sa buyan agama tanong agama Islam so ka-importante niyan tama sa minikutan nagiiyak pamanawan na pada ini sa rupaan na kasubot sa ilmu sa kami mga pagarinyo may maganda dataragi mo takian na ginasyetan hindi kami mamburutos sa taman magugudo ang may kusangan namin nasa ramay dahil meron ka nung mabuti mo bugay ako pugiran sa ilmo na insyaAllah ta'ala natutunan tanong sa agama tanong sa malubod bi'idnillahi ta'ala balasan ka ng Allah baloy na yaw Allah subhanahu wa ta'ala si pagniyan kumagilo pagkatanong ang mga pipya kapapunindo niya si kumasa kapunindo ng kumagilo pagkatanong magilo ng mga pipya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.